Siprofetho besithi Jesu utawuba inkosi yekuthula encwadzini yaIsaya. Nangesikhathi Jesu sekahamba atawushiya abafundzi bakhe sekavukile ekufeni, asatawuhamba abuyele ezulwini, wathi nginishiya nekuthula. Yini kani lemcoka empilweni? Siyabona Jesu ukuthi kube bekumcoka kuba nemali, kube bekumcoka kuba netindlu. Ngabe Jesu wathi nginishiya netindlu noma nginishiya nemali, kepha wabashiya nekuthula. Lokho kusho ukuthi kuthula kumcoka kwedlula tonke tintfo longaba nato. Mangabe unako ukuthula, mbonge uNkulunkulu, makungekho kucele lamuhla. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngicela sisithole encwadzini yezenzo imisebenzi yabapostoli, sahluko 9 verse 38 kuya ku41. IJopha yayiseduze naseLida. Kwathi bafundzi nabeva ukuthi Petro abeseLida, bathumela emadvodza lamabili nemlayeto lothi, sicela unonophe ude lapha kithi. Ngako Petro watilungisela wahamba nabo. Nasafikile bamthatha bamyisa kulendlu leyayisetulu. Bonke bafelokati bamsingatha, bakhala, bamkhombisa emahembe nemajazi labendiwe nguDokhasi asengakafi. Petro wabakhiphela ngephandle bonke labantfu, waguca phansi wathandaza. Wase ugucukela kulesithumbu wathi, Thabitha, sukuma. Ukhuluma kulesithumbu uthi Thabitha, sukuma. Lamandla nelukholo uluthathaphi Petro? Livi lenkosi lithi waguca phasi wathandaza. Kungathi Petro beka-generator emandla ekukhuluma alethe kuphila entweni lebeyifile, kumuntu lobekafile. Akazange anxusa kuthi ngiyanxusa kuthi vuka, kepha wakhuluma ngazuthi uyamuva, wakhuluma naye afile, wakhuluma ngathi uyaphila. Nembala livi lalikhuluma Petro leta ngemandla kuThabitha, ngoba iBhayibheli lithi Thabitha wavula emehlo, wathi kube abone Petro wahlala ngetibunu. Verse 41, Petro wambamba ngesandla wamsukumisa. Wase ubita emakholwa nebafelokati wabanika yena asaphilile. Le nkulumo yami sengikushito lokunye, kepha ngicela unake labantfu labafundzi laba, bebakhala ngaThabitha, bebanekukholwa kutsi Thabitha angavuka, kepha bebete lesipho sekuthi bangamvusa. Mangabe khona intfo lemcoka lekumele yenteke, kumcoka lokubona lokuthi lento ngite sipho sayo, noma ngite sipho sayo akusho ukuthi ngeke isalunga. Yonke intfo lengabe ifile, yonke intfo lengabe ayilungi ina Petro wayo. Lithi bathumela kuthi akuyobitwa Petro. Wefika Petro nembala kuye lebe kulukhuni kubo kwaba malula. Asiphilelane sate ukuthi kukhona labangaba lusito kuloku lokungalungi kuwe. Ngilona ngiloyo akasiye umnini mandla onke,
bakhona abantu uNkulunkulu laba bekengekwadi ukuthi longakukhona wena ukhona longakukhona. uNkulunkulu akubusise. Amen.